Best Murunji twafutanjera eshaha nibirize ciro kandi neshaha y'amakuru gita AGACENCWIRE erizoba nebiro 31 by'ukwezi kw'ikumi omwaka gw'2025 cyo kumanyisa ngo kwezi kw'ikumi twenderera izuba kandi umukama yatubasise nincha karenti uja kutandika kwezi kw'ikumi na kumwe amakuru AGACENCWIRE oruga kuseho Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oworumo rw'ubonero tutakaga kushizeho mbwijire reka tworeke bikuru ebyija bwebembiri emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona AGACENCWIRE kireki district zirukuturwa mu impunji zitunjira ubuyambi wakati biro twine ekizibu cyentambura akwisinjiro n'impango Minister w'enshonga za Bunyoro yahiga abantu mu Bunyoro obutebwe bwa government ya NRM kozire atulimide enguudo kati wenjogerera tuyisamu kilomita 8 nga za Collins aba UN women bigwireho computer hub harche bambe girls okuhabishiki okubaza karamagezi We went to one of the girls' school as you heard, and there are 60 computers that we inaugurated there. emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona tongera kutanjera eshahane y'amakuru AGACENCWIRE kandi oruga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oborumo rw'ubonero abatura hamwe na nabebembezi begisire batandika kombekera bakikuru hamwe na abantu abatarkwebasa abamajugabo gatwirwe ihunga omuri Sinjiro Town Council omu Isinjiro North omu district y'Isinjiro ebiro bicenyumaho tukabereka eshicweka cya kigendo muri Sinjiro Town Council icyatwirwe ihunga n'amajuga abantu gakagwa nangwa n'amagara g'umwana w'imyaka 4 gakagenda nkuna buriri buriya nkanye neneshe munahezaga mirase mutingu manko kunagitambishye ngo bayishanire yo aho kitande cyake aho amatafari gahat kuna tiro rutimbe hati amatafari kugagambire atembone ogoro rutimbe nkarire kurante neshumu kukuza kuya amatafari gabiga hata abatura bakwatanise n'abebembeze batandikireho ruriyo kombeka amaju agatwirwa umuyaga na munonga agaba kikura batacebasa
abarwo kunuku aburuhanga yandetera mukankorera ikintu keke cyembabazi nanye nimba shabiro mu kishagwarahanga nimba tengero mu kishagwarahanga ubuzima bubashumeho ngo kumwakore cyembabazi nibwo ruhanga agenda yatorera miliyoni emwe ona rebo Lilian yatsinzira emitwaro 20 ona rebo minisitiri yatsinzira emitwaro 20 yaba miliyoni emwe n'emitwaro 40 ari miliyoni emwe n'emitwaro 40 twasitamanga akakiko twagira dukore ki twahandika abantu bona twargaye n'enzu 17 eziturugire ezo nezasisikire ezo kusanga ngo tine omuntu kwakubaza kuturamo ariho aho kwetaga kushakara nawe yo mutiro nayombeka rero kugira ngo aho nito tutandikireho turi kushabiraho buyambi twikirizana katimo kutwabasize kurunda naka kasente twikirizana ngo niyo time yemwe tugende tuze kushabaho buyambi aba baraganise kugumiza amaneho urege yo kuyamba batari kwehwera na manongo mbwire bwebigwereze baguma omumazu mustamere n'ekintu kibi munonga musemereye kubana mwiza tuna tukakwatira hamwe tukore kifubo tukoreka rukundo nico president cyakutugambira patriotism okukundi ihanga yawe wakundi ihanga yawe nokundana morano omuganda agisingiro hatandikirewe hururu yo kuronde cyarugirireho inyanja yanakivare kutandika kuma kandi haruho bari kutungwa kakumu ngo nubo barugirirwe hekezo beki abakorokoro go mu kitongore cyansameze n'abatura nabagira ngo umugera gwa Ruizu bakagucungera omushweke cyo kumanywa nkakagogo mugomborera yakabingwa isingiro nothi gwatandika kutorogondo umuhanda n'ekigenderwa cyo kuhinga higwabire nuguraba icyarugirire mu nyanja yanakivare kutandika kuma tuyija kureba amezi nuko bakagacungera kandi amezi nikiyoreka ngo aha kahariho amezi gakugenda munonga konka gacungirwa ahabwo kurengo hariho ibigenderwa byo gakozesa ebirumo kuhinga ebirumuki kuhinga badaivatinga amezi hati kandi abantu nakivare bari affected tibine amezi marungi ninzira noreba oku ebimera biri very green ombwire bw'umushana guryo gukosya gwenyini guryo gukosi ogutakubasana kusupportinga ene ekimera cyona kumera konka boko omukisharo because amiza gakagata kugenda emisirione care green erikureba kaje ebihimba ninjira no bireba bikaba biri very clean bito babatura beshwekeki no bagira ngo amizi ga Ruizu n'agacendera umbwire bw'umushana nicyo garikiraho kuzo mu nyanja yanakivare no bamwe barabe no bacakanisa kwatefu kumurasanga ansarhoki obde uguni cyamanere si wano nawe kazaruwamba kuko umuntu yangira ngo amizi ngo kakaga katorampa mwe sate size garenga torampa RDC of course tukira kugira isingiro eri located mu semi arid area automatically umushana gwaba mwingi amizi gitu nigateko koraki ejo ni ya kabiri degrading activities aha Ruizu eji aza degrading activities eji Ruizu eje himugambe kusupplyinga reke nguru na reke nakivare nero gahari umuhwezi wa RDC yahamiza abantu aba ngo nibaza kumariraho kimwe bikorwe biliyoni bishishe by'ubuhangwa mu district y'Isingiro techikwate na environment president takaba compromised in any way kandi nyonko mushwekerwa president mu district nintekwa kureba ngo na Rwanda environmental degradation gasha kwa Ruth Nwamanya webare Ruth Nwamanya twagumizamo na namakuru districts 10 ezurukuturwa mu impunjo mucange cyabugwizoba zihirwa ubuyambi bwa za motoka okubayambaho ombyentambura emotoka ezi zimazireho billion za sente kandi zihirweyo abeshitongore cha United Nations High Commission for Refugees UNCHR. Titus Jogo, OPM Refugee Desk Officer in charge of Mbarara area. Hamuna Roger Horo, Orukura United Nations High Commissioner for Refugees, Mbarara Sub Office, nibo bakurira mukorogo kwasa bakuru baza districts motoka. Ogubire hizo bariganye mwebazyo office ze kitongoreki. We have been here to hand over vehicles to all the DLDs we are working with as a support to the work they do for UNHCR, for the Ugandan national, but also for refugees living in Uganda. Which are hosting refugees are the first responders. I want you to look at Kisoro, I want you to look at Kanungu, I
I want you to look at in Toroko, Bundubujo, whenever we are receiving refugees. With us, we are not permanent there, UNHCR and OPM. The NOC1 chairman in that village through which the refugees are entering notifies the security. Then the security notifies the office of the chief administrative officer, who will get to the borders and assess the numbers, okay, the levels of destruction and the rest of that, and then they will be able to inform us that there's an influx of what refugees. So they need to be some mobility. Bakuru baza district aba basimire kitongore cha UNHCR abwo muganda mahango guba bahire na munongo mu bwiro babire ne bateganisibwa umubyentambura isingiro kuhokta isempunji twine chango chikora omukugeza aho kunywanise bitongore na ofisi y'enganzi yihanga hamwe na UNHCR mukatubire twine ekizibu cyentambura akwisingiro nimpango settlements nibiri na Chivale na Noruchinga supporting us in saying that we handle issues of refugees in accordance to the international standards. So I need to thank so much the support that we have received from UNHCR. As a district, we have not been having a vehicle. District zihirwa buyambovu zirimu Isingiro, Ntoroko, Chegegwa, Kanungu, Chikube, Kamwenje, Bundubujo kandi hamwe nezo zona ezirimo emyanya rukuturwa mempunji. Omuganda makuru bankazirwanaho abarwanira hortara hagati y'abahekera ba Allied Democratic Forces hamwe n'abanaru nibo barkwetombitira government abwo butabijuka ebayambiri hanga. Aba babiri ne batongoza yehuru yo kurondera President Museveni akaruru akarukwija. We are calling upon the president to reward us, give us at least a reward in that our children can be able to study, be taken to higher education institutions. Because mamuzi sukuto mshugulero, musha kubize excellence msele, hamana government NRM, ye government eyama bitshomisha ngubendani kandi eyama betuhabula niwabura ndukatendo mwasha shute twanga kola obulako bukakwanira aho lero engura kulana yamatsuka deba hatulia tukirengura kulana yi kikale kiwabana amanyumba wobunyazi sakiri hawe tro hano habo buhoro obe government yatekireho kikale kiwabangira yatilisa amanyumba wese akuloka no mwenda kabya manene. Lieutenant Joe Warusimbi orgo mujwekirwa wa president kandi obira rwo mugenyi mukuru wabahamize ngo enshonga zabo na munonge chemidari hamwe nebindi nibiza kukorwaho kwagala kuruno NRM ekube bimwampa ana munana mwasinya kusiku naye kati jagala nsanvu kasese yonna mundegede bulungi konja akabwati entayisima aba muloyi oyite sima kabe muloyi oyite sima muloyi. Abana begitoro mu kibina cha Kasese District LDUs SPCs hamwe na guides wo Veterans Development Association kandi nibarengo mutwaro okwetorora district yona gasha kwa Sengendo Abdukalim na Gilbert Mahanguzi. Kubanza omurubwizi bwera mu district yambara esindikire abashija babiri omuchome abari kutekatekwaho kuba abashuma bente okusya 2013 ebyo kwezi kwa 11 mwaka wa 2025 aba bamanywa nka Mumpe Jonan hamwe na Fred Banaba. The property of Reverend Koti y'idara ryo kubanze birekurirwe Smith Kayanja ni yesindikire Mumpe Jonan na mutayo Fred Banaba omunkomo cha mugoranyi bwanyuma yo kushomerwa emishango yo kwibentina za Reverend Bamugaya enshuminche hwire. The property of Reverend Bamugaya Jackson. Ezabezige za Reverend Bamugaya Jackson. Mumpe Jonan, have you had understood the charge against you? Mumpe Jonan wabura kandi wayetegereza. Have you had understood? Wabura wayetegereza. So is that true or is not? Namazima nenda tumazima. Aba no babire bino mutonganirizo wabo koti tebikirize kwetonganaho. Cyane ndikongo mushango wabo hakana Jonan.
And Bagaba Fred, have you further understood the charge against you? Fred, what do you think? Is it true? It is not true. Namazimaninga tumazima. Sasa rano rudi sasa nanjo yo mshango na muka mumpe jonani ugamba jonano ku event so twazwe mukoti very definitely koti atandika bwire bwagenze so okushaka ko makwitso muramsti yakura yagira ngo kuzaga kakuru amuru na korundi kugira ngo shaza zagenze of course kiranto wanjye tiyashemerwa akuba koti niyache bakutandika kandi kishizo cya kiranto wanjye kugira ngo kuchakwe kutandika kwa koti chimwe msobwemo so nani njangu koti kahinduremo mu nkora yayo umuyane kuri mshango na mrongi jya basaba kabarga police aba basindikirwa mu nkomo cyamugoranye kandi nabo kugaruka mu koti 2013 2025 RDC wambara district n'wagira Nicholas ahira abantu amagezi akukume ibintu byabo omuntu omushumo w'amatungo arareba TV West kurugeri izoba amanyango yenda kuzeye zo kumukwata zikozereki zishire umurimbarara nteka kuronda tukakuronda muzaye yaza kuje twenda abantu ba burijo baza kugira ngo yente zitumba ziba baturamba ziba aha na maremye yeze shatkonka ekinde ni nkora aground baremba chora ndi Evans Taremwa ahabwa TV West AGACENCWIRE webare Evans Taremwa umurebi witu wa TV West murunji ni kusima horo kuturebera hona kandi webare na nukutorana okureba TV West turiyo makuru AGACENCWIRE konko twicirize tubase kwantumuraho tujagarukana n'amakuru agandi agarukurataho negakushikibwaho Move nerwo mite nebjimana oyizezo rukugonshaka ukutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hataba kuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu agarukurataho okushera karuruko bwa president Robert Kasebante yasiba mayuge na bujiri asiba ikakamutino ngekuwa ne wejja esobora kubatawanya President Yoweri Museveni ariyo muri teso yaraganisa bakabera Maido na Karachi amashanyarazi n'ingutu nunji make sure all parishes have, then you go to add more to the ones which you already have. agarukurataho gabanaga kushikibwaho Move nerwo mite nebjimana oyizezo rukugonshaka ukutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hataba kuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. mushanga sako limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba memba nabo kwenda kuba ba memba mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St Kagwa branch, Kaboye branch, Chanjenyi branch, Butare branch, Marinde branch, Mbarra City branch hamwe n'itaje ryabwizibwera erukushangwa Mbarra district ebyo kusinga
guhingura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi binji tera noti 3 cenda nemwe noti 5 ishanju na mwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogw'2026 ogw'entunguka. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera noti mushanje mwenda 18 58 38 ninga noti mushanje noti mukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera chitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025 echirukuiza kwata hasi nehiguru okumara ibiro bishatu 2012 byokwezi kw'ikumi na kumwe 2025 chenjo jo mu chai 15 byokwezi kw'ikumi na kumwe chegego mu chai 16 byokwezi kw'ikumi na kumwe mubendo mu chai tizote utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi notunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing mu ruburengero rw'izoba orino yombeka ninga no gundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burchika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi bingi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashangwa mu Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho uziri kutahiramo esumu noto mshanju 2 2 abiri na mshanju 9 Nyabo bwe bakubidde simo amasanyu ganzise ekisi kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensoka nembivaako nempita bannange nembaga abana empangu ekiki twasose gamata bano balabika no bafere esimu nagirabe ng'erabika eri official nyiga *165*8 ogoberere endagiriro asasulira abana bangi naye nga yakozesa momo obulamu bwe bwonna laba alla bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongera mu bbanga check Chris
maseji bunyaruguru development sako yakuretera shitere Nyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda boda diary school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange ibiri mukaga note ina itano. Narishi note mushange ibiri mukaga mushange itano ina emwe. Hayes Recruitment Experts for safe jobs abroad. Ntumanyisa bahumwire bona ba pensioners, senior citizens, civil servants, teachers, policemen, army officers na nabazire mwena abutwatwarira abana banyu aheru okwijamujamo gukubakora abajwecerwa ningashi agents mu biceka byanyu. Ntwije ko nitubaha emishara na allowances bwa nyuma yo kuhamibwa abibanda Ishongoro, Kamwenje, Buheju, Kashari, Kazo n'imyanya baherire tubugane acayi ibanda rwa mukaga 25 byo kwezo kwikumoku abantungamo Rukunjiri, Kabare, Kanungu, Soro, Mwija Chai, Rubare arwo kubanza 27 byo kwezoku abisingiro Rugaga, Mwizi, Bukanga twishanje ari isingiro district headquarters arwa kabiri 28 byo kwezoku abagureta Bushenyi, Yona, Mitoma, Shema, Rubirizi twishanje ari Bushenyi district headquarters arwa kashatu 29 byo kwezoku abakasese Footpoto, Chenjojo, Chibare, Masindi, Kagadi mwije acayi Buhinga Footpoto arwa kana 23 byo kwezoku abagureta Mbarara nabandi abakoba batabasize okutushanga mwije acayi Kacheka arwa 5 21 byo kwezoku ninga tushanje a office zeitu omuchombeko echa Amazon Mbarara opposite na Stanbic Bank amazoba agandi gon esimu note mushange ina note emwe note ninga note mushange ina 5 manager ogito wagito ko kaba tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yonka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje abaruka yuko mukahumuro tugumizamo na namakuru agacencwire kandi ageshwekeci President Yoweri Museveni erizuba yatandika okuronda obushagiki omucanga echateso kandi erizuba yasiba omu district ya Kabera Maido hamwe na Karachi abokwe yabashaba okumwesiga bakagaruka bakamutorana kandi naija okubakora okutungura enguto okutungura obuhereza obwenguto amiza amashanyarazi hamwe na nebyo bwegese. President Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwa mu kazugwe kandi minister w'ebyo bwegese n'emizano Janet Kata Museveni erizoba yataho mu kiro cya kabiri arukusherura karuru omucanga cya teso
Museveni erizoba yatandikira mu district ya Kabera Maido na Kalaki kandi aba bayakirwa speaker w'ishengero rya Uganda Anita Amongi no muhwezo wa chairman wa NRM w'ecanga ca Burugwizoba Kevin David Echodu hamwe n'abandi. Mzee, you're welcome. Mama, you're welcome. Welcome to Kabera Maido. Welcome to Ochero. We want to thank you for giving us your precious time. Chairman wa NRM wa district ya Kabera Maido Emet Al Hassan yagambira president ko barukwenda ngo abakorera nshonga y'ekirgeri eceraba yembeho kugita teso na busoga barukora biro munyanza ya Rekchoga kibahwero kutungura byo bushubuzi. Your Excellency, while the BKK ferry on Lake Kyoga has been constructed, our docking facilities have not been completed and it has delayed the process government has made. Your Excellency, we are requesting for your kind intervention to speed up this process. Speaker Amongi aha kampineji yahamya ku President Museveni arikuza kusinjira higura karuro muri teso nebicweka 95 harigana. And because of the transformation that is in Teso, we can assure you of 95% support from Teso. Amongi yashobora nanshonga y'ekirgeri ngunikiza kutandika mu kwezi kwa 12 omwaka ogu. The BKK ferry under the leadership of President Yoweri Kaguta Museveni is going to be launched in December this year. Now I just want to use this opportunity to recommend to you that you all remember to vote on that day for the president and the whole lineup of NRM government. President kuyakwata kazindaro kugamba yayanjurira abantu bi NRM kwenda kubakorera umuncurero kukorataho. Let me see. 2 solar-powered mini-piped water schemes have been completed in Obur and Adudur. Parishes TP me pipe otieki parishes go. Then a new supply project is in Awelu village. Tiebo banyen project me PT Awelu ichalo ma Awelu. Then Ochero Town Council has got piped water supply. Ochero Town Council take the P me pipe. Future plans, expansion and further development of the Ochero Town Council piped water supply and sanitation system. Museveni yagaruka yabisya n'abintu bikozerwe ahayongiro kunyweze byo kwerinda no kurwanisa abahecara babiri n'abateganisa okureta hentunguka kandi hati ngo yetebenkanise gukora amashanyarazi oruguto hamwe n'ebindi. New health centers needs to be constructed in Oriamo and Kabera Maido sub-counties. Jomo Oriamo yanu Udo Health Center wu Joma Beremado oyarogero na Uda Health Center okwepo yunadu. Now, all of this economic infrastructure, social infrastructure are all under Donglobo. Izoberga nyinchakare President Museveni no kurondera karuruke district ya Amuria gasha kwa Ram Edwin. Webare Ram Edwin President Museveni nyinchakare na ija kusiba umura Amuria arukuronda obushagiti we Robert Kasibante wa National Peasant Party NPP yasiba district ya Mayuge hamwe na Bugiri na Yokwe arukuronda yakaruruko bwa president ogu bamushaba okora hibura ry'emirumo erukuteganise minyeto. Robert Kasibante wa National Peasant Party kushera karuruko bwa president yabwa n'abahagizi bo mu town council ya Mayuge kandi abahagizi be bamwakire n'amashemererwa. Oku yabanza no kutambara bigera rukubira abahagizi be nabwo nyuma yakora rukunganya hina katare ka Mayuga.
wonyo tuli wano mu kifo kino atenga sagala bintu by'abantu byononeke basaba musikirize neyongereyo naye ekirungi mundabyeko era kutambula mpolampola mperekereko bakanenfuluzeeko sagalumuliza akasembayo. abatura bamushaba okutereza embeera y'emyete ei barikurabamu ey'ibura ry'emirimo kandi yagira ngu ekyo naza kukitereza ekikuru bamwesige bamuha obwa purezidenti. Nkazimba engakamutindo ngekuba newejja tesobola kubatawaanya njagala okubategeeza tulina enteekateeka nnungi eri bannamayuge mwenna bwenna badde enteekateeka manifesito yange bannamayuge abavubuka n'abakadde abatalina mirimu nembategekera buli mwezi mugenda kufunanga emitwalo 22. Kasibante yaraganisa n'okutereza enshonga y'ekibira kya Bunya South Forest Reserve ekiriyo nikisiisikara. Ezimu zirimu bataano abo bonna nga batwala essente z'omusolo essente ezakuweza abawekere olujja mu buyinza ba RDC bonna ngenda kubagoba. Muwulire bulungi muwulirize ne mubeera mu nsi nga buli disitulikiti erimu bammemba ba paalamenti ba 7 ezimu 6 naye abo bonna bateesa biki. Kuyaheza amayuge yayiyongera mu disitulikiti ya Bugiri kandi oko nayo abahagizi be bamushaba okwiha by'okwerinda nyanja emyete etunga emirimo omu kushoha ebyenyanja. Nyenkyakare Robert Kasibante naza kusherera akariro mu disitulikiti ya Kamuri hamwe n'eya Buyende. Ndi Anita Tukunda. Webare Anita Atkunda twagumizamu na namakuru Minisita w'enshonga za Bunyoro Jennifer Kacha na mayangu yashaba abantu omuri Bunyoro obutebwe birunje bw'gavumenti ya NRM na President Museveni bakozire kandi ngo bongere na no kushajika President Yoweri Museveni omukarura karukuza kuterwa umwaka ogurkwija ogw'2026. Minisita Jennifer Kacha na mayangu nagira ngo abantu ba Bunyoro gavumenti bakolire ebintu bingi byentunguka nko kutera koranse enguuto z'amajuta okombeka ekishayi ky'endege ekyakabale hamwe n'eky'omupiira kya Hoima Stadium ogwisireho n'obuheereza bwingi omuri Bunyoro ahansi y'obwebembezi bwa President Museveni. Ahabwa enshonga ezi zoona minisita yashaba abantu b'ekyanga eki okwesiga President bakamukwasa ekindi kisanja namwe okumuddiza mu muwa akalulu mu bungi ne waba abavubuka abakyala abalema abazeeyi abasajja bonna balonde President Museveni. President Museveni atukoledde ebintu bingi wano e Bunyoro atulimidde enguudo kati bwenjogerera tuyisaamu kilomita 8 nga za kolansi atuzimbidde ekisaawe ky'ennyonyi kyekyokubiri kati ku ntebe atuzimbidde ekisaawe ky'omupiira 2027 ensi yonna egenda kuba etunudde Bunyoro ng'abantu bali wano ekyo kyali tekibeerawo. Ebyabigamba obuyaba n'aha y'amabaati agarukurenga mu 10 omu bitongole nk'amashomero amakanisa hamwe n'okubahwera omu disitulikiti ya Kibale Mpango omu harimu Kakumiro Kagadi na Kibale. Amabaati aga ne sente byaruga mu gavumenti y'ahansi ya ofisi y'enganzi y'ihanga okurabira omu minisita w'enshonga za Bunyoro okuhwera ebitongole ebi kandi sente tizirizo kugaruzayo. The President of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni through the office of the Prime Minister and specifically the Ministry of State for Bunyoro Affairs, I have the pleasure to hand over a damage check of 47,615,000 to the groups in Kagadi. Bantu amabaati ebikumi 472 mu region yonna nga amabaati gano agamu gagenda kuyambako okusereka amasomero agamu gagenze mu masinzizo era tumaze Kakumiro tumaze Kagadi kati tweyongerayo districts zonna naye n'ekirala tuwaddeyo checks eza sente eziweereddwa abantu baffe mu kye tuyita micro projects oba projects obutonotono. Sente zino President Museveni aziwa abantu okubayambako okwejja mu bwavu tebazizza we tubawa ziba zaabwe bakola groups ez'abantu nga 5
ne bafuna sente okuva ku miliyoni 2 oba paka miliyoni 10 okusinziira ku kye basabye. Minisita yayongera yaraganisa abantu ba Bunyoro ku government ebinire ebindi bintu bingi omu kisanje kirukwisha. Abantu ng'ebintu ebi basima munonga government ya NRM na President Museveni. Ani kuba tufungira amabati 200 kuruga mu office of the Prime Minister obu nikihondera kusaba kwa itu kwa mabati ganu tukagasaba mu kwezi kwa April mwaka guno baje baturambura bo twenda kusakara classroom block yetu ina classrooms 2 bakaje baturambura batugumya tusemere kufuna mabati kandi mabati tugatwongere kiro kinu abokuba itwenka abantu ekanisa tukatandika eri nkoto muno ini that batukuba ntusoroza muza fundraising zaitu tutasoka raising sente ezitukwetaaga. Once again we want to thank you kandi tukusabira nayo president akurutini kandi twakusabira n'obugisi baitu bari kimanyere sare yirakora twakusabira n'obugisi akurutini omudokiteri no baita kuze Kagadi yatunga amabati 272 ikibare rukaga 50 kandi kakumiro 25 amakuraga gashaka Thomas tumwebaze. Webare Thomas tumwebaze murebe ito murunjo twicirize tugaruke tumureho tugaruka namakuru agande. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugirena kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rwizoba abino buhereza bwo murembe mwebakola kanyo abalala bajale kitofu bakubumbanyo senena na nitwakira omuri rwambara suits umwanya gwo mugwaje no muteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa yiguru enebyo kwejinisa omunjiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara suits conference center twine bishenge byo kuraramu ebyo mutindo gwa yiguru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanji noti 3 58 nshanji na mukaga anana 8 ninga noti mshanji 5 noti emwe 3 nshanji 9 banyeta kemishamir kamahoro wa complete medical clinic kazo nyenda kusima buheza bwa Fresh Sora Uganda ito tukuzatanga kakoza Fresh Sora Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugargaho nigagenda ga isebyoma konga kurugana injiko za machine zanje ninde bazona zirije kurenterije ahaba rwire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndi ari mugumizemo uhereza mutereze
mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotera noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni itano eyabusha Musei kwa badomu rwa katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoolo okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuno w'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Nwe ishomero eriyuko mwana wawe intandikiro nungi Claire Junior School nicho kigarukwamu nirishangwa Karujembe Ngara kilomita 3 warugahari Mbarara Kabare Highway Ruti Mbarara City. Claire Junior School niriyo rishemerero mwana wawe yine cyone kiri kwetengwa utibirwe main hall yo mutano library yijire bitabo na classes nyamurungi ebyemizano twine bikwato byo murembe HI cha basketball necha tena abashomesa n'abahangu abeyireyo uko mwana wawe ubwegese bwo mutindo twineho nebindi ngo koga netball hamwe n'umupira gw'ebigere ali Claire Junior School nitwikiriza ngo buri mwana ashemerere kugira ubutandikiro burungi ukwanditsa beji baby class ukwika P7 ni kugenda omisho omudena boarding twinire n'entambura eyabeji ibyo kurya nibya balanced diet tera note mushanje 82 chenda nemwe hatano nibiri note mushanje Have I just given you all your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a illegal tender for Bank of Uganda? I don't need these coins. Give me my money. I said give me my money. Give me Young my money. lady, What is young it? lady. What is it? Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Uganda Police Force niyenda abanya-Uganda abarashyikirize birikwetengwa okukora nk'abarinzi b'obusinge omu biro by'obururu ningashi Election Special Police Constables omurimo no kumara emyezi 3 orukutunga emitwaro 49 buri kwezi noba nokorra omu district eyorukuturamu hari emirimo eri kurenga omu mitwaro 10 oyine kuba ori omunya-Uganda oyine endangamuntu y'ihanga kora abe wabire wakozereho obwanyekundire na Uganda Police nikikongera omugisha osheme kuba oyine emyaka 18 y'obukuru n'okugarra higuru oyine omutima gw'ihanga osheme kuba oyine kiri kwereka ngo kashitamire ebigezo by'ekyamushanje kandi oyine amaani oyetegwire kukora okumaresha nyingi hamwe no mu mbeera zitorora orukumanya kushoborera enshonga abantu bakakucenga oyetegwire okubangurwa omu byokwerinda kumara okwezi kumwe osheme kuba oyehandikiise nk'omutezi w'akaruru omu mwanya oguratungiremu omurumo toshemerire kuba ori omusirikare w'ekika kyona abakazi nimuhigwa niimwe okwehandikisa sindika application ehandikirwe n'omukono gwawe owa Inspector General of Police IGP ogiteho na photocopy y'ebyomushomo yawe eyendangamuntu yawe akashanu kamwe aka passport akohereze kweteza hamwe n'amabaruha agarukwanjura okurwa wa LC yo kubanza LC ya kashatu na jiso w'ekyanga cyawe cyoratungiremo omurumo rero byona obitwara office za police eza district ninge za region obutarenza kibanza cyo ku 11,2025 abaratebwa ankarra nibo barikwija kwetwa okora interviews ahabiro ebimu kwija kumanyisibwa orayiyete cyatari ningo rabayine ebipapura by'ebishobobo na ija kwatwa kandi ajuna n'omushango omu mbuga z'ebiragiro Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tutumura
oshemeza mu wife oshemeza mu husband komorera tukunywa cyakaboze multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendije megasho kwatakaboze multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress eco kunywa cyakaboze multivitamin drink nikikorwa bakaboze health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters magana 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakaboze okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 81 olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sola kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyigi obwo kuteka mechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 32 15 nkaga nina anana mwenda ninga not 85 ananina ananemwe not mushanju Norondo umwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahabukuba obusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ne 2 25 obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa.
Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Yuko mukahumuro tugumiza n'amakuru kandi ageshwe kacitwe cyahamuheru district ya Ibanda etandikire okushwije membarira yo mwaka gw'ebyesento gurukwija ogw'Enkumi 2027 kandi embarireji ne basobutije kutanaho na nembarira yo mwaka gw'ebyesento go guturumu ogw'Enkumi 2025 eyobuhumbi 35. District ya Ibanda omwaka gw'ebyesento gw'Enkumi 2025 ekozise embarira ya biliyoni 35 kandi embarireji ebasobutatanaho cyangwa na nembarira y'omwaka ogu ogw'Enkumi 2027 okutandika kutensa hambarira y'omwaka gw'ebyesento gw'Enkumi 2027 omuhwezo wa mukuru w'abakozi Robinat Mwebaze abandize nanokoreka ebikozwe rw'omwaka ogu omuri okusiha abantamizi marungi na munonga ba irimya hamwe na nahandi. Supply of pipes and fittings led to the construction of Irimya water system. We have 26 public pump stand posts constructed in Irimya and this is at home. Then the rehabilitation of water points Goro, Yangarebe, Chusi, Chijo sub-county, that is 2 boreholes in Yangarebe. Construction, Chemoro, municipal water system, we are providing 207,637,000. Supply of pipes and fittings for Chendama pipe water system. We are providing 225,765,000. Overall road. These ones we shall maintain 17.2 kilometers and the road is in Kiangara sub-county. Then Nyamarebe to Birizi Kako 8.6 kilometers is in Nyamarebe sub-county. Okurabira ombi obushobozi district nenda kutamani omubutare na nebyo burambuzi okonjera hantasya. We are planning to profile factories in the district, monitor and supervise the factories in the district, then under market linkages
planning to profile markets in the whole district, monitor, supervise the markets. Then under tourism, our plan to inspect tourism potentials. Omukuganira hambali regi abetabire mu borekere ebyetengo byabo omuri okutereza amashomero hamwe na nebyamagara. So nanyenda gamba bintu biki ebinako ninyenda omugomboranje bembure bintu implemented cyo kubanza cya byona irwariyo center sireri ya Kizongo bakaritaho konka tirine soras amashanyarazi agakurugaho then tuzombuzo n'abarwire kandi abakazi bambazara mbakora beso nkabe nishaba kugira ngo mu budget conference yetu bakuza kukora imyaka 2025 at least kandi n'ekindi araho amashomero aguturu kwetenga ngo bombeke nkacengando moziremu ishomero eryo lyakubendiye ndo kwaturwa buriye n'abana bingi ne risaje amakuru agagasha kwa Timothy Musha webare Timothy Mushabe twazo mu makuru agebye mzano ligi yihanga ey'abakazi nejagarukamo weekend eji na nemzane 3 kandi nyinchakare team eya Kawempe Muslim neja kuba neritana na She Maroons dera hizobe lya Sande aba Makerere University bija kuritana na Uganda Matters High School. Ku weekend tulina omupiira that is Makerere, we have tusamba Makerere timu erabika okuba nti si nyangu gezako kutunulira basambi be bayina ne balance je bayina mu team attackers ne ba defenders izo kulowooza nti it's a better team, but again yeno team je yeno game je tutunulidde okuba nti at least atusobola okukomawo ku winning run because twakagenda games nya points 2 performance sinungi performance tebadde nungi and tutunulidde game eno kuba nti at least tusobola okweza engulu okomyawo touch entuufu tusamba Uganda Matters kusooka tiimu njuwa ekitiibwa tujuwa ekitiibwa nga Makerere ebadde mu liigi ebbanga eriwera eyina abasambi abali mixed eyina abatona abakulu ekigifuula nti tiimu nnungi tujuwa ekitiibwa naye njagala obbakakasa abawagizi baffe tinaffe tweteeseteese bulungi tiimu yamwe mugimanyi Makerere mugimanyi omupiira gwayo gwesamba era nga twetegese okulaba nga tufuna obubonero busala okuva ku Uganda Matters. Kale ago nigo makuru agacencuire agutwabasa kusyaho ekireki kandi abanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian itwendekwendezo kurara kurungi na weekend nungi. Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the